Mladi Čačka grada su, kažem, među najboljim crtačima crtanih ili animiranih filmova. Evo, naš reporter Igor je bio sa njima juče i pogledajte kako oni to rade. Igore, kreni polako. Nalazimo se na jednom jako zanimljivom mestu u Čačku, to je centar za animirani film gdje mladi Čačani uče kako da napravi jedan crtarik. To ćete da pogledamo. Deca od 7 do 15 godina uče kako da naprave svoj prvi animirani film. Idemo da pogledamo kako to izgleda u prvim njihovim koracima. A tišina je važan faktor u pravljenju ovih pravih umetničkih dela. Animaciju sam počela se bavim prošle godine, imao sam 12 godina, zainteresovalo me to, pošto sam voleo veoma crtene filmove, volim ih i sad i zaželeo sam da i ja napravim jedan crtani film koji će gledati mnoga deca. Bio sam na takmičenju u Vranju, tu sam osvojio specijalnu pohvalu za dobar film. Osnovni inicijalni motiv za pokretanjem radionica animiranog filma u okviru Centra za animirani film Doma kulture Čačak je želja za posticanjem kreativnih impulsa ka filmskoj animaciji i edukaciji mladih u tom pravcu. Evo sada ja nešto prebrojavam i uz ovu priču o majstorima crtanog filma u Čačku, ovim mladima, želim da najavim da će u sredu 9. početi i jedan izuzetan festival crtanog filma, animiranog filma, zove se Animanima i vi upravo gledate nešto od najave za ovaj festival. Ovako to izgleda.